Gapoy tinabayagan na saan na ilalaban, ado kanya na itinapukaw naawan. Kas kumay tilistaan, top contender iti bantamweight na punas tinanagan. Inactive status day taman tinkor iti baksrek, kalpasan panang itinagda panang iregreg. Ring magazine day ito'y buksitor tayo na tured iti baba indain saltek. When naulpit tinagbalinagasat ni Casamiro, lasod ti mga tawen san na kinaaktibo, iti boxing inikatanda iti titulo na padisi suna iti nga to. Ngem uray no kasta saan isuna na pukawan tinamnama, kasta met sana nagsardeng anang sapol ti kalaban na. Iti lukutan ado amang ibagbaga, lausen awanen ti mayat alumaban keng kuwana. Ket ita kasla mapasamang manen tinor uray ti kaduan. Takas ko na iti kampo na umadanin tin na laban. December 3 daytoy masilayan kontra iti maysa at aga Japan. Laban na mapasamak sa Korea apagilyan. Ang laban nga pala ni Tata, December 3, Paradise City, South Korea. Yun pa yung laban niya. Sabi ko matamatuloy yan, daytoy kabil tapno iti kasta, may bangon namanin, tinagan na. Ken kang runaan na, iti maminsan pa'y may kan namanin, dayaw, iti nasyon na.